Jaj, to schody nezídem, však to ten bicykel určite nemá dosť dobré odprúženie, normálne sa rozpadne. To daj ja? Na hentom šrote to chceš dať. No. Tak sa ukáž. Ja to dám. Amatér. Máme tu, že ODV versus NVTV. Takže prvé bude také troška slabšie. Ideme si dať, že... Aby ste vedeli, máme tu príľubu, budeme si ho striedať. Okuliare sú moje, až na to, že to sú lyžiarske, hej. A to je všetko. Dobre, príľuba funguje. Stay hard! Toma só rajadão. Encaixa, tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca. Vem. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, toma. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder. No, ja meškám na pivo. Musím ísť. Ela cheia de tesão e o arregaço esse corpo. Quer, se calma. Ela tá cheia de tesão e o arregaço esse corpo. Eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse corpo. Vai, quer ficar Quer se calma. Ela tá cheia de tesão e o arregaço esse corpo. Quer se calma. Ela tá cheia de tesão e o arregaço esse corpo. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Menina safadinha, arregaça esse corpo. Vai, cheia de tesão. Prečo je lepšie si kúpiť storočný šrot ako hento? 37 svinu. Vypasené brucho a aké ja mám tehličky. Moja duša je prasknutá, deravá. Nemám bicykel. Robím si srandu. Mám tam náhradnú dušu aj plášť. Takže to vymeníme. Toto má byť outro. Herecký výkon 100%. Hej. A dneska edituje video kameraman 2. Takže to bude oveľa kvalitnejšie. Takže čaute. Vypni to! Daj odber. Si dať oný test. Suspension. Najprv tam je raťaz. Dobre.
Teraz zadné. Skús Zarafik to... Zarafik! Ja mám, že ako sa to robí, áno? Prečo sa mi to vydá? Lebo nemáš padnúť? A máš padnúť. Dobre, takže. Tak. Máte opravené. Padlo to na mňa. No však, lebo máte nekvalitný vysiel. Okay. Povítajme sa vysiel. Simon! Ešte do ruky mu chýba. Dajte tú hovovešku tak kde. Daj si okuliare, Zindra. No, vidíš. Au. Nie za sedačko! Schudne s týmto schodom. Ja to tam dám, lebo on to má strašne... Ja si tu napíšem, že kvalada. Áno. Ja som brutálne vyupgradený. Jasné. Zdroje To je nám, kameramana. nemenované zdroje nám dodali tento bicykel. Rovnako ako aj A.k.a. Kameraman nám dal tento. Áno, rovnako. Dobre, dávaš tam ide. Joj, to ja nevidím tieto schody, však to sú... Ešte raz. Dobre, ale ja idem bez postora. Maťka. Mocko. Točím. To vystrinem. Ide si.